Dobroveče, dragi posetioci. Moje ime je Milica Stevčić i imam tu čast da vas pozdravim ispred Kulturno-umetničkog društva Žabari iz Žabara i da vas vodim iz večerašnje programe. Kulturno-umetničko društvo Žabari je osnovano 2002. godine i nastupalo je širom Srbije, a već 4. godinu zaredom smo gosti turističke organizacije Zlatno. Ova gostovanja, kao i niz aktivnosti, omogućila je lokalna samouprava s kojom imamo odličnu saradnju. Večerašnji program pratit će orkestar Dalibora Živkovića. Na početku programa vidjet ćete igrački kolaž kroz Srbijicu, kao i igre iz centralne Srbije, a pesmu predstavit će vam se Nenad Tomić.
așa. Nu ce-i aerul lor, a venit mare.
Zlatiborske izvor